Ayo atuh grup Mama Jo, Mama Jo, Mama Jo. Aturan mah gak ngapain Mama Jo. Remane. Lain sekali anjeun teh ngulang-ngulang deui. Pasalahan usah. Ayo masih Mama saya telinga nyanyi. Cek cek cek, web. Tiga-tigana, bosan, gomar cinta. Kayak puas-puasna, lu kaliku ngagulkan dusta. Lain sabaranan, lain dagoanan, asa buntu. Padu unggah. Masih Mama saya boleh sebelah sini ayo. Ayo bos. Sanuridon ditumpakan kutiluan berat. Ate kapanasan awak katirisan. Abirela pasrah capek ngaku bulu masalah. Ate boleh rancang tegak ubah saya. Ayah Maji kali dia Mama sayang. Iya abdi pamit nerima kena cinta lagi ngabungkan rasa no pahit kalun lain. Abdi rela bunuh diri. Ayah Mama Haji kali dia karena nu suci memberikan rasa kanyari. Terima kasih. Asa berkelengkah kajan ayu can bogara. Ayu bulan ayah sawak awak Mas saya joget dulu lagi balik ke sini ada tanah uyas kadekeun we kadekeun lah we uyas tadi tapi aya kene Mama Haji ya serius. Masih Mama ayo sebelah sini boleh. Balik dia Mah Haji, ya Mah Haji. Menit iya abdi pamit. Harima kena cinta nu langit. Ngabungkan rasa nu pahit kalun lain. Abdi rela mundur diri. Ngumpur pang harapan nu suci. Malikeun rasa kanyeri. Nenangkeun hati. Asa berat ngalengkah kajen abdi can boga arah. Abdi bulan jadi janda deui. Masih Mama sayang. Sayup. Ayah sayup cara besti. Sayup besti. Sayup domba kuring. Saha
sayup saya lagu nya. Hayo sayup. Mati yo deui mah. 2000 deui panjerna. Sok engke DP-na deui sing seueur. Siap. DP deui. DP sadayana we. Ari teteh tadi mau dipasikeun. Si Anjen. Saha atuh Ari paling Anjen. Ayo masih aya sayup. Sayup. Masih Mama Aya. Mati yo. Kita punya lagu. Sayup. Mati yo. Mama Jo. Surat yang terakhir aku terima. Mama saya. Berdebar rasa di dalam dada. Namun aku coba jua membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini suatu pertanda? Ayah Mama Haji Baliandir dipisahkan, tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai berpisah di penghujung jalan. Sayup ku mendengar berita yang dilayangkan. Aya teteh. Engkau akan nikahkan. Gimana yuk? Begitu mudah